Na severodalmatinskom ratištu Hrvati dalje nastavljaju s artiljerijskim provokacijama. Nalazimo se na položaju u okolini Karina. Jel su gađali danas? Jesu, nekoliko granata. Uvalili? Nismo, nema potrebe. I koliko su daleko oni odavde? Odavde su daleko od 1000 do 1100 metara, međutim tu smo Novi Rad vazdušne linije na 2,5 km. Momentalno se nalazimo na položajima koji su držali oni i nemaju šanse da više da pognate u ruke svoje. Kada ste uzeli ovo? Uzeli smo prije od 8-10 dana. Oni stvarno nemaju šanse, jer mi smo svoji na svome, to je ono njihovo što su oni, ali stvarno smo jači od njih, morali na samom nivou, na visokom nivou. Osim morala, važne su i ovakve stvari, kako stojimo s tim? S ovim stvarima izuzetno dobro stojimo. Nema šta da vidiš. Ovo su baš, to vidite sada, to je baš njihov minobatač koji je bio kod njih. To smo mi od njih preoteli, sad je vraćamo im nazad. Da srpska vojska lagano napreduje govori i saopštenje krajiške vojske u kome se kaže da su srpske snage u kontranapadu uništile jednu hrvatsku jedinicu i oslobodile selo Dragišić. U tim borbama srpska vojska ima 3 ranjenih boraca. Inače, danas su Hrvati otvarali artiljerijsku vatru po širem reonu Kašić-Paljov i po civilnim objektima u srpskim selima Lišani, Tinj, Ceranja i Kadina Glavica.